afgørende træk.
Dan Enoksen, NBK, Namiswa Maringok Eged, B67. Dommerius Sov, Inger Dein, bane 2. Bane 3, kamp nummer 182, herresingle senior, Sakak Stop, B67, Namiswa Sebastian Reimer Bensen, DKN, Dommerius Sov, Jakob Ludvigsen, bane 3.
Thomas Petersen, G67, Ulla Misuk, Karl Jakob Thomassen, JBF. Nogamos Tomoyo Sok, bane 2. Bane 2 ny kamp nummer 181, Helsinki Senior, Akador Løve JBF, Ulla Misuk, Bent Andreasen, G67, Ole Jacobsen, Tomoyo Sok, bane 3.
Håndlaget til Supercheckbanen, Fredmund er misagt til at blive med til Blank Andreasen i 67 sammen med minut. Og det var Lykke og Bæs, og det var første sæt, 0, det var 0.
Johann